بله تماشاوان برز یکسر از بر خوبتن باجار قامشلول جمیوان خواه برز حسن رمزی بر پرسی راگاندنا انجمن اجتماعی کردی ل سوریه مامستا حسن دم باش سپاس جبو بشداربونا تا داخوانی انا کسی بلاو تدا بحثا گلک خالان هاتیه کردن خوازن وان خالان بتره پارو بکن و شروع بکن یکم خال مجارا بن بکرنین پیده و چارنویسا گرتیان چواد جوینا وده هاتا بحث کردن. الو بله مامستا حسن اگر تو دنگی متکی از پرسا خواه دوباره بکم. بله کرمک. بله سپاس جبو باش دربوناتا پرسا من درباره جوینا ویا جوینا انا کسی داخوانی وجی هاتا بلاف کردن تدا و بحثا گلک خالان کریه وان خالان امی به ترا شروع بکن یکم خال از خوازم بحثا مجارا بن پیکرنین پیده گرتن و رواندنا اندامن انا کسی و پدا کسی چارنویسا گرتیان چاوا دجوینا وده هاتا بحث کردن و آماجه کردن. بله دم باش تراوش تمام جمعی هجاره براستی الجواتا انجمن اجتماعی یا گشتی بو یا نورمال بو پیوست بو وره در خستن جبرکو گلک خاله گرنگ پیشا مهبون روشا سوری و یا کریزا سوری بگشتی هروها روشا ملت کرد و دیالوگ انا برا مو پیانه کدا و زیده باری ویناجی سر برای آشتی و آزادی و بلغ خالدی کو گریدای بو بروش عملت کرد و جارانوی عملت کرد پیوست بو اب جوات ور در خستن اب خالا کو تکرم کی دیار کری سر گرتن و رباندنا کسین سیاسی و چالاکوان نمازا یک حوالو لا انگرین انجمن اجتماعی کردی و پارتیم سر و نجی یک جمرجاره میکو لسر هات راوستانن و بری ویناشی ما داخویانی وکو انجمن اجتماعی کردی و هر وها ما دفعنا ما يفقهاندا گانتور لاین امریکی و هر وها فرمانده قصد لسر لستاف کریاره کو هات تکانی و بنده کنا کوتینه کرن جبینه دجی باش تکزین لسر ویرو شاته به هاتا راوستانن بشبرکو افگرتن و رواندن و فکرن براستی یک جوا خالق و انا برا موادا جبركم مش متكسكر امريكان هر وقت هر وها فرماندري قصد من قوت دانو ستاندن و دستينكن جبركو زينك نوي ساسكن وابقرتن ورواندن و بينش خالق مجوار دستي واكرن بو بلغا غارانتوريا جي غارانتوران يعني وثيقه ضمانات افنا لسر مذكرن وما قوت امي ما يا دست واكر هالوستا انجماني ما قوم دست دار استاذ بكد ماوي ما هكذا لي مخابن بيشتي وينارا قال لك رياري خراب فكرن كشتن ورباطنا انجمان اجتماعي كردي وها دستي وردانا قصد ياجي تحرير قصدي وماليين ردان قيادي اكو بيجن امي درباس من لسر في مجال امام حسن چاو هاتا راوستاندن چاو هاتا گنگ شکرن دستوردانا حسد قصد وکو هزک سوری جبو کاروبار هریما کردستانه بله متکسکر جبرکو ام خود بینن تفگرک سیاسی کرد سوری لگور تایبتمندی ملت کرد و گور تایبتمندی گشتی سوری ام کاری خود کند چارچو ویا روشا سوریا کو ایرم تیر در باس بن چه نابه ام یاسای نیف دولتی بنته بکن و ام دستوردانی بکن و ام سروریه هرما کردستان چلایی بی چرایی کردستانی به دستوردانی سروریه کردستانی دبکن یاسا و ازمونا هرما کردستانی بکنه دبن مترسیه دا و بن پی بکن و او ببن صدام کو بهلن هزین هرمی در باس من خاک کردستانی و روشا کردستانی تیک ببن ابنا ما گوت ابنا عالیه ما و وکو جوانا اجتماعی کردی ام رد دکن و ام دبینن اب دستوردانه که دوی پیاده و کریاری راوستینه و برای خوب دی دیالوگا کردی لگور دیوانو و ازمون و هر وها یاساین کو ایرو کو سوریه متخوازن بروی ببن ام کاری خوب بکن چارچوبا سوری دا لگور تایبتمندی ملت کرد و هر وها کریزا سوریه کو ایرو جنیف ام تخوازن چاره سر به چارچوبه دا دویم کاری خوب بکن باشه
مامۆستا حەسەن راپۆرتە وە دەهاتیە کو هون لەسەر مژارە ڤەگەرە دەربەدەر و پەنابەرên عفرینی ژێ ڕاوەستیانە گەلۆ ئەف گاف چاوە هاتە نرخاندن و پلانێک هاتە داین ji bo kesên ku vedigerin tevî ku rastî astangiyan tên ku piştgiriyeke madî manewî ji wan re were pêşkêşkirin. Belê bi rastî jî demekî baş ji civata me hate terxankirin ji bo rewşa efrînê û girê spî û serêkaniyê ev derê ku îro bin sêbera û destêwerdana hêzê çekdar û rejêma Tirkî de ye baş em ser wê sekinîn û ew danûstandina bera me û hemehengiyê tilafê de û me ji ware merekeftinek vebdûra pêkanî bû û çawa em rê xweş bikin derfetê bidne kesên eware vegerine welat ser milk û samanê xwe û li ser zemiyê xwe da ku karmin jiyana xwe di jîngehekî guncaw de bimeşînin û ev hêzên çekdar em wa dûrî bajar û gundewara bikin û her wisa me ji hedûra te kes kirin û divê rêveberî xwecehî ji kesên hevwelatiyên resen yê ji wê deverê ew wê rêveberiya xwe bi rêve bibin û ev kesê ku îro çekdarin em wa dûrî deverê bajar û hevwelatiya bikirin. Yadî jî ev bin têkirinê hatine kirin û guharnê demografî û gelek bintêkirî mafê mirova divê de hatiye kirin me gotiye divê şêweyekî dadwerî werê pêkanî komîtek û milk û samanê xelkê û mafê xelkê li we vegerînin çi madî bê çi manewî bî. Belê. Derbarê Kongera Çaran di daxuyaniyê we de hatiye ku di demeke nêzik de wê were li darxistin. Gelo ew dema nêzik hatiye destnîşankirin yan na? Belê berî ku em dest vê civata xwe normal bikin bi rastî Encûmena Niştimanî Kurdî li hevdû civiyan bi hemî ofîsên xwe re ofîsê ji derve û ofîsên yan jî hevalê me di hemehengiyê de wer wiha bi şêweyê giştî bi tevahî komît hatine damizrandin ji bo ku pêkanîn û rêxweşkirine ku em karibin daxum taybetî Kurdistana Sûrî. Me divê de komîtana ev komîteya de pêkaniyek jê ji bo nerîna siyasî ya dî jî ji bo peyrewana xwe yan ya ku tê naskirina nîzama daxilî komît ji ware we nedanîn me gelek xal me derbas kirine me pêkanîne çend xal mane bi taybetî ya ji bo peyrewa nêvxweyî ev ne jî ser tekez bû piştî têr û teselî civatê de hate ser axiftin û rawestandin ew komît yan jê ew tiştê mayî radestî emîndariya giştî kirin da ku ew ne va komîte dawî bînin û ya dî jî di rojê werê de rojekî taybet de ku em nêzîktirîn dem em kongrê xwe daxin kongrê çara da ku ev kongrê ha jî li gor divê dema ku em tê re derbas bi li gor wê nabê em karibin bingehekî berfere ji hemî layîn û pêkhatên miletê Kurd nifş û çînê miletê Kurd em tê derpêk bînin kesên akademî kesên resipî kesên oldar kesên serok aşîr û yani her kes cihê xwe divê encûmanê de bibîne û nemaze ku îro berê mel danûstandineke ye û em danûstan nedinerin. Ji ber ku danûstandin ji me re em dibînin ji miletê Kurd re derfetekî giring e da ku em karibin pêşa roja Sûrî de em bêhtirîn em xebatê bikin ji bo mafê miletê Kurd. Baş e. Dawîn pirsiyar Mamosta Hesan eger kongera we hat li darxistin hûnê li hundirî welêt li darbixînin yan cihekê dî heye destnîşankiriyê ku hûnê kongera xwe ya Çaran ya ane kesê li darxînin. Heta nîvê dema xwe daxivin biryara me ew e em ê kongrê xwe li Kurdistana Sûrî daxivin. Belê. Gelek spas ji bo Mamosta Hesan Remzî berpirsê ragihandina Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê gelek spas ji bo beşdarbûna te.